sa subreddita Croatia dolazi naslov zvan Rudi Cimeri broj 2. Ja sam tražila broj 1, ali ga nije bilo. Da. Nisam ga našla. A ovaj broj 2 isto ono ima već godine da je postane. Ali pokušavam bar jednu sa naših područja ovoga. Ovo mi je, ajde, čak i najbolje ispalo. Čuj, ako je ovakvih tema ima iz Amerike, ko zna šta ima kod nas, ne? Po balkanski. Kaže on, potaknut dobrim pričama i ispovjedima od prijašnjih posta o ludim i neurednim cimerima. Tu je stavio točku. Ne znam zašto. Zanimaju me daljnje priče i dogodovštine. Napišite svoja najluđa, najnormalnija iskustva sa cimerima koji su vas toliko šokirali da ste dobili instinktivno drugačiji pogled i percepciju svijeta oko vas. On ima 3 iskustva, pa krenimo. Kaže on, moja iskustva. Bio sam u stanu sa jednim cimerom i cimericom. Lik je bio totalno ok, radi kao većina normalne populacije. S vremena na vrijeme zapali on, ne ja. Uredan je i kulturan. Ženska je posebna. Na početku se činila normalnom, valjda svi koji su posebni su ovu šeradu toliko ispraksirali da ih više ni ne raspoznaješ tko je lud, a tko normalan. Odjednom ženska počne dovoditi svog dečka svaki dan nakon posla u stan i lik je kod nas u stanu od 6 popodne do 7 ujutro. Dakle, jede, spava, kupa se i jebe se sa ženskom, to razumijem, svi smo mi životni u suštini. Nakon skoro 2 mjeseca cimer i ja pitamo žensku da li taj dečko planira platiti stanarinu i režije kad on praktički živi ovdje kod nas. Na šta se ona uvrijedila i rekla je, on je tu privremeno, a ne svaki dan. Prema toj definiciji smo onda svi troje privremeno u stanu kad gledaš. Jedan dan idem s posla doma i ženska mi pošalje poruku da se ona seli sa dečkom u drugi stan i da više ne može živjeti sa nama, da smo totalne svinje. Na moj upit da li planira platiti stanarinu za prethodni mjesec i režije, rekla da to nije njezin problem, da je ona tak i tak najmanje bila u stanu. Druga njegova priča, lik je po prirodi dobar, ali što mi je jednom utjeralo strah u kosti. Lik kada sere i kad se kupa stenje i cvili kao mala curica. Jednom se lik kupao i počeo cviliti i plakati kao curica. Ja onako gledam i slušam, mislim si da li ovaj normalan, koji mu je kurac. Isuse Bože, ovaj ima zasigurno disocijativni poremećaj identiteta. Zatim, lik kada ide na WC, skine gaće i gole guzice paradira do WC-a i zatim gole guzice paradira do kupatila. Ono najodvratnije, kad se isere, umjesto da ostavi upaljen ventilator da se odzrači, lik ugasi sve i ostavi vrata od WC-a da svi uživamo u njegovoj ostavštini. Zamislite to kada još ručate i onda puna aroma svega naleti do vas. Treća priča od lika tog. Lik je iz Dalmacije. Ne želim generalizirati niti lobirati, upravo jesi. Ali veću i neurednu osobu nisam vidio. Dođe mu cura, naprave si kajganu za doručak i ostave zaprljanu tavu, tanjure, vilice i mrlje od kečapa 2 tjedna da stoje na štednjaku. Još zamislite vani plus 28 stupnjeva, predivno. Lik si kupi pakiranje limenki, six pack, popije limenke i sve ostavi u kupatilu na perilice za rublje da stoji. U kupatilu kada se kupa napravi takvu poplavu. Zašto je six pack limenki u kupatilu? Zato je među najgorim cimerima s razlogom. U kupatilu kad se kupa napravi takvu poplavu. Na moj komentar, zar to nije mogao brisati, kaže on da tu ne vidi problem. Jednom sam otišao brzo na posao i kako si radim doručak koristim štednjak. U brzini dođem do posla i ne mogu se sjetiti da li sam isključio štednjak i pošaljem ja poruku njemu da provjeri i isključi štednjak ako je ostao upaljen. On kaže, šta se brineš, nije tvoj stan, tak i tak. O, Bože, dragi. Dobre su mi priče, ova isto ima sreće u piću. Baš.